Najbitnija stvar kod Magliča, po mom ličnom mišljenju, je taj što je on izdvojen, što je on jedna izdvojena celina. On se u stvari nalazi na obroncima stolova. Brdo na kome se nalazi, ono je diktiralo kakav će oblik tvrđava imati, tako da je on nekog izduženog oblika, nekde oko 2150 kvadrata je njegova površina. Ali, kažem, šta je tu interesantno kod njega je to što je on jedna izdvojena celina. Nezanimljivo, ajde da kažemo, oblast kada toliko književnika kreću da se bave istorijom i pišu istorijske romane, gde možda nemaju više, iscrpeli su svoje motive, pa onda u istoriji nalaze motive, nalaze priče i onda ih naravno konstruišu na sopstveni način. Zdravo svima, ja sam Peđa, a vi gledate X podcast. Ovde ste želite da čujete nove ideje novih ljudi. Ljudi koji će s vama podeliti svoju priču, znanje i iskustvo i danas inspirisati vas da uzmete život u svoje ruke i postanete heroj svojih priča. Cilj sa našom kompanijom i podcastom je da podstaknemo proaktivnost i inspirišemo novu generaciju. Generaciju koja želi lično i profesionalno da se usavršava i na tom putu učini nešto dobro za svoju okolinu. Kao jedni od predstavnika takve generacije su moji današnji gosti, Petar i Bogdan. Njih dvojica su istoričari po struci i nedavno su stvorili svoju prvu izložbu posvećenu Magličkom zamku. Izložba je i dalje otvorena i nju možete pogledati u Golubačkoj tvrđavi. Izložbu čine 17 fotografija Magliča, detalji za istoriju samog zamka na srpskom i engleskom jeziku, video snimak zamka iz drona i maketa Magličkog zamka, koja je centralni deo izložbe. Pre same izložbe, tačnije pre 3 godine, sa kolegama sa Filozofskog pokrenuli su Facebook stranicu Obnovimo Maglič sa željom da širu javnost upoznaju sa Magličkim zamkom u stanju u kome se nalazi tvrđava usled nedovoljne zainteresovanosti javnosti. Pored stranice Obnovimo Maglič vodi stranicu Srpska srednjovekovna istorija koja ima preko 40.000 pratilaca, što će reći da okupljuju pravu zajednicu zaljubljenika u istoriju srednjeg veka. I upravo sa Petrom i Bogdanom pričam danas o srpskoj srednjovekovnoj istoriji, o Magličkom zamku, o srpskoj istoriji u globalu i još po nekim temama. Momci, dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje te našli. Dobar dan, bolje te našli. Vi ste istoričari, što će reći da smo kolege sa Filozofskog fakulteta. Sam Filozofski fakultet se ne percipira kao neko mesto koje nudi, da kažem, perspektivu posle studije, međutim, vaše studije su pokazali drugačije, to je vaš rad posle studija je pokazao drugačije. Čuli smo da vodite 2 stranice koje okupljuju pravo jednu zajednicu za neku istoriju, imali ste čast da otvorite svoju prvu izložbu, tako da prilično ovako zanimljiv sled aktivnosti posle fakulteta. Šta je ono što vam je istorija donela i kako pamtite vaše studije? Pa, to je sad već davne, 2007. koje? 2011. 10 godina od kako sam završio fakultet. Pa donelo mi je, na prvom mjestu mi je donelo divne prijatelje koje dan danas imam oko sebe, što sa generacije, što iz sportskog udruženja, čiji sam aktivni član bio, a boga mi sam i dan danas, iako sam završio fakultet. A donelo mi je i vrhunsko znanje iz istorije, pogotovo iz istorije srednjeg veka, iz srpske srednjevekovne istorije, iz Vizantije, što sam i diplomirao i kasnije i masterirao. Tebi, Petre? Šta je značila istorija u toku studiranja i šta ti ona vidiš da ti omogućila malo kasnije? Po meni istorija značila i mnogo pre početka studija, jer sam ja još od 5. razreda odlučio da je to moj neki poziv, tako da su i to i moji roditelji, i prijatelji, i rodbina i svi su to znali da je to nešto čemu ja težim, tako da sam već od 5. razreda krenuo na takmičenja i otprilike ceo život sam se usredsredio na istoriju i išao ka tome, a što se tiče samog fakulteta, kao što je Bogdan rekao, znanje na prvom mestu, prijatelji, to su neke stvari koje su stvarno najznačajnije, naravno. Vi ste ovako krenuli se da radite ovo posle fakulteta, da se bavite, da kažem, stručnim temama. Kako se rodila i kada rodila ideja da želite da promovišete i da široj javnosti predstavite Magliča? Što se tiče Magliča, to je više pitanje za Bogdana, to ću njemu prepustiti da odgovori na to pitanje. A što se tiče tog posla nakon završetka studija, ja sam volontirao u Narodnom muzeju, gde smo i bili kolege, na Kalemegdanu, to je na Beogradskoj tvrđavi, tako da sam dosta radio tih nekih stvari koje su bile vezane za istoriju, ali, da kažem,
nisu imali toliko veze s onim čime se mi danas bavimo, to jest stranicom. Ja inače danas radim kao nastavnik u dve beogradske srednje škole, tako da je i to, da kažem, dosta, mislim, sve je to naravno povezano jedno sa drugim, tako da pogotovo što je to i edukacija i vaša kompanija se i bavi edukacijom, tako da ima veze i sa tim. I u suštini, suština naše stranice je baš ta edukacija. Dakle, ja sam imao drugačiji razvojni put od Petra, ja već 6 godina ne bavim se strukom. Radim u jednoj novinskoj agenciji, ruska novinska agencija Sputnik Srbija i pre jedno 3-4 godine smo otišli na Maglič sa željom da posetimo tu tvrđavu. Maglič se nalazi na obroncima Stolova, 20 km jugozapadno od Kraljeva, u Ibarskoj dolini, Ibarska magistrala i kogod je išao na more Ibarskom magistralom, to je kad se vraćao sa mora, ajde da budem precizniji, imao je priliku da kroz šofer šajbnu vidi tvrđavu jasno ispred sebe, ali pošto smo mi takvi kakvi smo i pošto nigde u to vreme kad sam ja, dakle to je imalo jedno 10-15 godina, tad još nije bilo tabli koje pokazuju da se tu nalazi Maglič, da možete da stanete, da možete da posetite tvrđavu. Moji roditelji su naravno uvek produžavali dalje i nikad nismo posetili Maglič, iako nam je 10 godina kako smo išli u Crnogoru na more, uvek bio na putu. I kako sam upisao istoriju, meni je negde stajala ta slika Magliča u glavi i naravno nisam otišao da posetim Maglič ni dok sam studirao istoriju i kad sam konačno završio osnovne studije, rekao sam, ajde, to bi bilo red posetiti, jer on je između Žiče i Studenice i tokom ovih srednjoškolskih ekskurzija isto smo posetili i Žiču i Studenicu, Maglič naravno nije bio u ponudi. Iskupili smo se, dakle, mi studenti istorije umetnosti, arheologije, psihologije, društvo sa fakulteta, ne samo sa istorije, nego sa svih smerova. I posetili smo najprije jednog drugara u Čukojevcu, to nam je bila baza, odatle smo obilazili ove dve lokacije, već sam spomenuo Žiču i Studenicu. Otišli smo i do Novog Pazara, vidjeli smo Đurđeve stupove, vidjeli smo i jezgro srpske. To su ipak, ajde ne mogu da kažem da čine jedno jezgro, Stari Rast je jedno jezgro, a oni su povezani, blizu su jako jedno drugom, ali ipak postoji granica između njih, mala, ali postoji. I Maglič nam je ipak bio nekako centralno mesto. Sopoćani su predivni, Đurđevi stupovi su predivni, to svako ko živi u Srbiji mora da obiđe ta dva manastira. Oni nekako stoje u senci Žiče i Studenice, pogotovo za nas koji smo iz Beograda, jer oni u srednjoj školi gledaju da organizuju da to ipak ne bude toliko dugačak put i onda se ne ide do Novog Pazara. I u Sopoćanima i Petrova crkva u Novom Pazaru. I to smo obišli, ali Maglič nam je tad bio centralno mesto. Jer ponavljam, ja sam ga imao negde u glavi, 10 godina sam imao želju da ga vidim. Da, i mi smo se prvi dan putovanja, kad smo došli, popeli smo se gore na Maglič. Nas 9, sad da ne nabrajam imena, ali jedna od drugarica, njeno ime ću da spomenem, Jovana Ilić, ona studira psihologiju. I kad smo se popeli, samo ona rekla, da li je rekla Boco, to je moj nadimak, ili je rekla svima nama to tačno sad, ne znam da ne bude da konstruišem priču, rekla je, ovu tvrđavu treba obnoviti. Jer kad se čovjek zaista popne na Maglič i iz koje god tačke da stojite i da gledate okolinu, predivno je, ali nekako osjećate prazninu zato što u samom Magliču nemate ponuđen sadržaj i vidite da je to, ajde da kažemo ajde da se tako izrazim, nezavršena kuća koja je napravljena 70-80%, ali fali onaj finiš. Fali onaj kraj da to bude to kad se uđe u Maglič. Čemu je karakterističan? Maglič je karakterističan po tome što je bio sedište, to jest, ne mogu kažem prestolno mesto, ali bio je sedište srpskog arhijepiskopa Danila II. I on se spominje, jedini njegov spomen u istorijskim izvorima iz srednjeg veka je upravo u žitiju arhijepiskopa Danila II. Inače, Srpska akademija nauka i umetnosti njega uvrstila u 100 najznačajnijih, najznamenitijih Srba. To se spominje u njegovom žitiju koje je napisao njegov nastavljač. I dobi Maglič na upravu i njemu podiže palate i ćelije, razne ćelije, je li tako? Da, prekrasne palate. Prekrasne palate i ćelije, a od ranije je tu bila crkva Svetog Đorđa i, dakle, po te tri stvari je on... Koji Nemanjić je bio tada sa Danilom? Danilo, kralj Milutin, on je bio, možemo tako da se izrazimo modernim rečima, on je bio najbliži saradnik kralja Milutina. On je bio iguman
Milutin, tako je, Milutin 40 godina je najveći zadužbinar među Nemanjićima. Prvo je bio iguman manastira Hilandara, odbranio je Hilandar od katalonske kompanije, koja je harala tih godina, kako se zove, ne samo Svetom Gorom, nego celom tu oblašću Halkidikijem današnjim, da se tako izrazim. Onda je kasnije bio i episkop Banjski, on je nadgledao izgradnju Milutinove zadužbine u kojoj je Milutin sahranjen. Milutin, to je jako zanimljivo, Milutin nije uspeo za vreme svoje vladavine i za svog života da ga postavi na arhijepiskopskom tronom. On je tek za života Stefana Dečanskog postao arhijepiskop srpski, 1324. godine. Dakle, iako se ono misli da su kraljevi imali toliko uticaja da su mogli sve da urade, sve da se mešaju, Milutin to nije uspeo, pa je onda nađeno bilo kompromisno rešenje Danilov, to će mi sad ti pomoći, Danilov Vučenik je postao, Nikodim čini mi se je postao 1316. 17. godine arhijepiskop, onda je Nikodima čini mi se nasledio Danilo i on je bio 13 godina je bio arhijepiskop srpski. Pored Banjske što je sagradio, pored što je bio iguman, on je i nadgledao izgradnju, ajde sad da budem toliko slobodno da kažem, našeg najmonumentalnijeg manastira Visokih Dečana, koji opet, sad smo možda malo preterali sa pričom i otišli u neke druge priče, ali nema veze. Isto to, ajde sad da kažemo za vaše gledalce, da to malo ljudi zna. Dečane je krenuo da zida Stefan Dečanski, ali Dečani su završeni u vreme kralja Dušana. Znači, to je zajednička zadužbina Stefana Dečanskog i kralja Dušana. I sad da se vratimo na Maglič, to su te tri stvari koje su najbitnije. On je sedište arhijepiskopa Danila II. U njemu se nalazi njegova palata i to je jedina, to jest najbolje očuvana palata iz srednjeg veka koju mi imamo. Imamo deo palate u Smederevu, imamo još negde nekih delova palate Golupcu. Da, dobro, ona je sad je obnovljena, ali govorim u takvom, da nam je do danas tako sačuvana. Imaju nekih fragmenti u ostalim tvrđavama, ali ovo je, kad pogledate, najočuvanija celina. Naravno, crkva Svetog Đorđa i sam Maglič koji je veličanstven u svakom pogledu. On je također, kao što je Bogdan pomenuo, specifično mesto je, ima dobar pogled na dolinu Ibra, ali također ima specifičnu dimenzije i utvrđenje, veoma je usko, tako da također pored sa samom palatom koja se unutra nalazi. Koje su još neke građevine koje bi ti želeo da istakneš ili šta je za tebe najbitnije kod Magliča, kako ti doživljavaš Magliča? Najbitnija stvar kod Magliča, po mom ličnom mišljenju, je taj što je on izdvojen, što je on jedna izdvojena celina. On se u stvari nalazi na obroncima stolova. Brdo na kome se nalazi, ono je diktiralo kakav će oblik tvrđava imati, tako da je on nekog izduženog oblika, nekde oko 2150 kvadrata je njegova površina. Ali, kažem, šta je tu interesantno kod njega je to što je on jedna izdvojena celina, on u sebi sadrži sve, i crkvu, i palatu, i neke dodatne građevine koje su služile kao pomoćne, da li su služile za život, da li verovatno služili za život ljudi koji su tu obitavali, za vojnike, za posadu. I interesantno je kod njega da on stvarno kada se bude obnovio, to može da bude jedna celina gde bi čovek koji bi došao i posetio Maglič, gde bi se on direktno vratio u 14. vek. To je ono što je, po mom mišljenju, ona glavna stvar što Maglič izdvaja od ostalih tvrđava. Kako ti ideje kako bi se to uradili? Naravno, postoji ceo plan šta bi tu trebalo konkretno da se radi. Već je dobar deo posla je odrađen. Arheološka istraživanja su odrađena kompletno, što je najbitnija stvar, jer arheološka istraživanja odvuku najviše vremena. Ona su odrađena 60. godina, ta preliminarna, a 70. i 80. godina je završeno sa arheološkim istraživanjima i odrađena konzervacija i restauracija dela tvrđave. Tako da, onaj deo koji mi vidimo sa Ibarske magistrale, one zidine sa zupcima, to je u stvari urađeno tih 70. i 80. godina. Tako da je jedan deo odrađen, ostaje drugi deo, to je ono što mi kažemo baš ta palata i crkva. Postoje nacrti, naš arheolog Marko Popović je napisao jednu fantastičnu knjigu koja se zove Maglički zamak, gde je on stvarno do detalja predstavio svaki objekat koji se nalazi u tvrđavi, naravno sve na osnovu arheoloških nalaza i na osnovu arheoloških tih beleški iz
godina kada su vršena arheološka istraživanja. Tako da za većinu stvari koje se nalaze u samom Magliču postoje podaci kako su oni nekada izgledali. Neki u blizini Magliča još neke tvrđave sa kojima bi oni mogli da se povežu u smislu i turističke ture, da kažem, ali ovako hronološki da ljudima je blizu da... Što se tiče tvrđava, iskreno da budem, to nije toliko ni, da kažem, nije toliko ni bitno. Bitno je, ali mi u okolini imamo Žiču i Studenicu, koje su dva najveća, mislim da kažemo najveća, Studenica po mnogima, naš najvažniji manastir, Žiča takođe. To je uopšte ta jedna celina u tom kraljevačkom kraju, gde se sve to nalazi na po nekih 10-15 kilometara jedno od drugog, tako da je on na jednom savršenom mestu što se tiče toga bez problema bi se uklopio u celu tu turističku ponudu tog kraja, nije izdvojen, nije na nekoj planini gde treba da, ne znam, da se putuje satima da se dođe do njega, tako da bi on savršeno legao na turističku ponudu Kraljeva, plus i on pored Ibarske magistrala kao jedan od najprohodnijih puteva. Najprometnijih. Da, najprometnijih puteva u našoj zemlji. Tako da kažem, on bi se savršeno uklopio. Što se kaže, prava vikend tura da se stvarno pobegne iz gradova. Kraljevo ima predivna sela u okolini i razvijenje sada i etnoturizam u Kraljevu i što kaže Petar, to bi se sve savršeno uklopilo da se vidi i Žiča i Studenica, Maglič. Samo Kraljevo kao grad ima isto svoje znamenitosti koje treba obići i... Da, i veoma bitna stvar i za ljude koji vole prirodu, tu su stolovi. Stolovi su trenutno veoma aktualni zbog tih divljih konja, to jest poludivljih konja koji se nalaze na stolovima. Ibar za ljude koji vole i malo te ekstremne sportove, kajak. Tako da, kažem, postoji tu mnogo stvari koje jednostavno mogu da doprinesu celoj toj priči. Što kažemo ja i Petar, da se vraćate Magliču svake godine, ceo život. Vaša prva inicijativa je bila pokretanje Facebook stranica Obnovimo Maglič. Zatim ste napravili, to je bilo pred 3 godine. Tako je. Zatim ste prošle godine napravili stranicu Srpska srednjevekovna istorija. Da li ste očekivali da ćete imati te dve stranice okupljaju skoro 50.000 ljudi i onako pričaju jednu lepu zajednicu za neku istoriju? Koji je bio vaš inicijalni plan kada ste krenuli sa samim stranicama i da li ste očekivali da ćete naći na ovoliku zainteresovano s obzirom da istorija se ne percipira kao nešto mnogo zanimljiva nauka, bar od osnovne škole i tako? Sad ovako, kao što je Petar malo pre rekao, da sam ja pod navodnicima glavni za tu inicijalnu ideju Magliča, on je u našem društvu glavni za društvene mreže. Rekao bih ovo da se ispravio bih te i ne bih se složio s tobom da se istorija percipira kao nezanimljiva nauka. Istorija je jedna vrlo zanimljiva nauka i kada nam je ona predstavljena na jedan, kada je napisana na jedan dobar pripovedački način, molim? Na adekvatan način. Na adekvatan način, to je najzanimljivija nauka. Ja nekad volim da kažem da je istorija tačna književnost. Znači, istorija, kad imate neke sjajne istoričare koji bukvalno pišu kao književnici, to ne može da bude nezanimljivo. I kako istorija da je nezanimljiva nauka i nezanimljiva, ajde da kažemo, oblast, kada toliko književnika kreću da se bave istorijom i pišu istorijske romane, gde možda nemaju više, iscrpeli su svoje motive, pa onda u istoriji nalaze motive, nalaze priče i onda ih naravno konstruišu na sopstveni način. Što se tiče društvenih mreža, ajmo da samo kažemo ovo Obnovimo Maglič. Počeli smo od društvenih mreža, jer danas sve kreće na društvenim mrežama. Danas prvo treba da imaš Facebook stranicu ili Instagram stranicu, pa tek onda sajt ukoliko si dovoljno veliki. I počeli smo sa Obnovimo Maglič, to je išlo svojim životom nekoliko godina. Nekad je malo tapkalo u mesto, nekad je bilo neaktivno, onda Petar ulazi u priču 2019. godine. Ja sam imao jednu koncepciju da napravimo da to bude posvećeno tvrđavama. Petar je naravno odlično vidio da je to uska stvar i da to ne može da okupi onoliko ljudi koliko može da okupi srpska srednjevekovna istorija, koja će naravno u sebi da sadrži i tvrđave. I izneo je tu ideju da napravimo prvo Facebook stranicu, onda kasnije Instagram stranicu i sad njemu prepuštam priču od 2019. pa do danas. Kako se jedan istoričar snalazi u svetu društvenih mreža i marketinga? Uči se u hodu, to je da kažem, veoma interesantno. Jer ja iskreno... Najbitnije stvari kad se kreće da se gradi zajednica. Kako bi preporučio ljudima koji su neki koraci i šta je vama donelo, da kažem, na početku neke najveće zapaženost, da su vas ljudi zapratili i koji su neki trikovi koji ste vi videli da...
trikovi ne postoje. Bitno je samo da u tome što radite budete, da kažem, iskreni, ali i najbolji. To je stvarno činjenica, jer ljudi prepoznaju jednostavno kvalitet. To je činjenica koja je nepobitna i mi smo to primetili nakon već par meseci gde su nama, stizalo nam je na desetine poruka gde su ljudi stvarno hvalili naš rad, način na koji pišemo, a niko nije znao ko stoji iza stranice. Da kažem malo akademski način, dosta ima neki tekstovi koji mešaju zabavu, istoriju, neke netačne informacije, ali vi pišete neke malo ozbiljni način, tako da znači da i to ljudima... Da. Ljudi, kažem, to je bilo interesantno da su ljudi nama slali poruke podrške, ali nisu znali ko stoji iza stranice. I onda kada mi njima kažemo da iza stranice stoji istoričari, to je još jedno dodatno oduševljenje sa njihove strane, jer znaju... Da, sad će već moći da vide ko, jer onda znaju da neko ko piše o istoriji je stvarno i završio tu školu, to je taj fakultet, i da zna o čemu piše. Jer mi imamo mnogo stranica, mnogo portala, mnogo YouTube kanala koji pišu o istoriji, a to rade ljudi koji, iskreno da budem, nemaju veze sa istorijom i dosta su popularni i to je jedan veliki problem našeg društva, ali dobro, to je duža tema i za neku drugu... Ajde samo da... Sad sam potpuno izgubio nit šta sam teo da kažem. Što se tiče, rekao si trikova nema, ali da pomognemo ljudima, dakle, tekst mora da bude zaista dobar, mora da bude razumljiv, mora da bude napisan. Imate, što kaže Petar, imate neki ljudi koji se bave ovim poslom pa objave tekst sa 7 ili 10 ili 14 štamparskih grešaka. Nepismeni tekstovi. Dakle, tekst mora da bude dobar, ali isto jako bitna stvar je i fotografija. Dakle, pošto su društvene mreže ipak nešto gde ljudi... više u Facebooku i Instagramu. Kako ne, velika razlika. Pogotovo mi objavljujemo isto objavi na jednoj i na drugoj mreži, jer smatramo da jednostavno treba ljudi da vide i sa jedne i sa druge mreže sve ono što mi radimo, ali tačno se vidi razlika između mreža, šta ljudi najviše. Naprimjer, na Instagramu najbolje prolaze slike, to jest fotografije tvrđava, iz drona, nekih onako uglova koji su interesantni, jer je Instagram jednostavno takva mreža gde ljudi više gledaju fotografiju. Na Facebooku mnogo bolje prolaze neke kontroverzne teme, kao što smo, ne znam, obrađivali priču oko pretvaranja Aja Sofije u džamiju ili oko gradnje ove atletske staze ili atletskog stadiona u Smederevskoj tvrđavi. Tako da, što se tiče tih nekih stvari, na Facebooku ima mnogo više komentara, jer moje mišljenje, to nije moje mišljenje i statistika to pokazuje, da više starijih ljudi prati Facebook stranicu, a mlađi ljudi su više zastupljeni na Instagram stranici i na Instagram stranici imamo više pripadnica ženskog pola. To jest, ukupno ima više, naravno, muškaraca, ali ih ima više na Instagramu nego na Facebooku. Na šta najbolje reaguju ljudi? Ili imaju neke, na primjer, ne znam, vladare ili, dobro, vi obrađujete srednji vek, ali neke ličnosti ili događaje koje najbolje reaguju ili koji su vas pitali da o njima pišete, niste pisali? Naravno, stižu nam stalno, svakodnevno nam stižu poruke sa pitanjima kada ćete o tome da pišete, kada ćete o ovome. Evo, naprimjer, skoro smo imali, pošto na par dana pravimo kviz, i uvek tu stavljamo razna pitanja ili koja se nalazi na fotografiji ili ko je ktitor ovog manastira ili razna neka pitanja. I pre par dana je bilo pitanje, na slici je bio Dušman Nemanjić, to je bio brat budućeg cara Dušana. On je umro u... Stariji brat. Da, stariji brat koji je umro u Carigradu dok su oni bili u izgnanstvu. Dobar deo ljudi je prvo mislio da smo mi napravili grešku, da smo hteli da napišemo Dušan. Kada smo mi njima objasnili da je to u stvari u pitanju njegov rođeni brat, svi su tražili da pišemo novu objavu o njemu, jer mnogo ljudi nije čulo za njega. Tako da ima interesovanja, ljudi jednostavno su prepoznali taj kvalitet naše stranice, tako da, eto, mislim, stvarno je, mi smo zadovoljni kako to napreduje. Nemamo na stotine hiljada pratilaca, ali jednostavno takva je to stranica da za istoriju, ja iskreno mislim da je ovo veliki broj. Pitao si samo šta je ono što najviše vole. Najviše vole, po mom mišljenju, sliku tvrđava i sliku naših najznačajnijih manastira. To je naprosto najbolje su reakcije na to. Da, to je ono što sam rekao, kada su lepe fotografije, ljudi reaguju. I slike iz dronova, zaista, evo, mi imamo jednog našeg prijatelja, Slobodana Bobotoškog, s kojim smo radili ove fotografije za izložbu Obnovimo Magliču u Golubačkoj tvrđavi i on je zaista jedan vrhunski fotograf koji u poslednjih 10 objava imamo 5-6 njegovih fotografija
gde se ljudi oduševljavaju Da, i ovo onime fotografija što koja se vidi. nalazi ispred Evo, sole. tako i on je to sliku. Naprimjer, Solotnik tvrđava iz 15. veka u zapadnoj Srbiji, koja je u ruševinama, nema nijednu sačuvanu kulu, ima samo delimično zidine. Ljudi su bili oduševljeni slikom tvrđave, dakle, razrušene tvrđave iz drona, ali lepo izgleda iz tog ugla. I onda na to reaguje. Veoma bitna stvar što se tiče Instagrama, mi pišemo i na engleskom jeziku, tako da cilj naše stranice nije samo da populaciju koja razume srpski jezik uputimo u te tajne srpske srednjovekovne istorije, već i za ljude koji nisu srpskog govornog područja. Imamo dosta pratilaca iz inostranstva, naravno ne kao ljudi iz Srbije, ali dobijamo često komentare i njihove, da im se jednostavno sviđa način na koji to radimo. Dosta stranica ima koje objavljuju slike tvrđava, tako da smo često i u komunikaciji sa njima. Tako da kažem, to je isto jedna veoma bitna stvar, jer se nismo samo ograničili Srbijom, već i pišemo za sve ljude u svetu koji žele da saznaju nešto o našoj toj blistavoj, da kažem, istoriji srednjeg veka. Bila je jedna slika, savršena slika Manasije, to je isto Slobodanova slika. Da. I Petar je stupio u kontakt sa jednom stranicom koja se bavi svim evropskim ili svetskim tvrđavama i uspeo je da tu sliku, a ja mislim da nikad ranije nije imala objavu slike tvrđave iz Srbije. On se dogovorio, preuzmite tu fotografiju slobodno, naravno Slobodan je pristao. I eto, tu smo, ajde da kažeš, malo smo promovisali Srbiju i van granica Srbije, a ne samo malo. Koliko je ta fotografija imala lajkova tamo? Ja mislim da je preko 5 ili 10.000 lajkova na toj stranici koja se bavi i drugim zamcima ili zamkovima. I tako, voljeli bismo da dođu i da slikaju malo druge tvrđave, jer u ovoj našoj zemlji ima toliko toga što može da se slika i da se snimi i da se vidi. Naravno, samo jednu stvar, nisi spomenuo naše najznačajnija dva saradnika. Da, moju suprugu, a tvoju lepšu polovinu daće Bog uskoro i suprugu. Ivana je ta koja prevodi tekstove, a moja Bojana lektoriše tekstove. Napravili smo onako, kako se to kaže? Porodično preduzeće. Nepotizam vlada kod nas u firmi. Ali očigledno savršeno. Kao prilike sad, kao da kažem, u ovom trenutku kruna vašeg rada, bar što se tiče Magliča, je došla izložba sa koja je fotografija. Da li možete mi kažete nešto više o toj izložbi i kakav je osjećaj kada otvorite izložbu i kakav je osjećaj kada morate da preplivate Dunav, to jest Ibar zarad fotografija? Pa za tu, ja mislim, za pripremu same izložbe bi nam trebala jedna posebna emisija. Ali ajde ovako da kažemo, dakle, ajde krenemo opet društvene mreže, dakle, uđemo u kontakt sa tvrđavom Golubački grad preko društvenih mreža, gospođa Iskra Maksimović koja upravlja, koja je direktor Golubačke tvrđave, nama na prvu loptu kaže, hoćete da napravite izložbu u Golubačkoj tvrđavi. I Petar kaže, to je to, ovo je naša prilika, ovo je naša šansa da našu Facebook inicijativu formalizujemo i zaista krenemo da radimo sa time. Mi odemo na sastanak i gospođa Maksimović nam bukvalno da zadatak ne samo da napravimo izložbu, nego da mi budemo ti koji ćemo se pokrenuti zvaničnu inicijativu i da ćemo mi biti ti koji ćemo izgurati obnovu Magliča. I 2 meseca tu sad kreće apsolutno ludilo, prvo sa koronom, Petar je imao koronu, pa nismo mogli mesec i po dana ništa da radimo, da odemo da snimamo, dogode se strašne poplave. Most viseći kod Ibra koji je stajao 15 godina sa tablom da je zabranjeno da se koristi ili da je rizično da se koristi, odnese ga Ibar i mi sad ne možemo da odemo da napravimo fotografije. Možemo da uzmemo tuđe fotografije, ali mi želimo da napravimo fotografije samo za tu izložbu. Krenemo do Ibra, dođemo do Ibra, znamo da postoji skela. Dan pre nego što krenemo do Magliča saznamo postoji skela, preplivamo Ibar, bolje rečeno do pola hodamo i onda jedno 5 metara plivamo pa se pustimo da nas voda odnese na drugu obalu. Nekako prebacimo skelu na drugu stranu, međutim, jedan od nas dvojice, a to sam ja, kaže da krmu okrenemo na opačke i pramac, znači napravimo grešku. Umesto da brod ide ovako, nama je brod išao praktično u rikverc, skela u rikverc. I onda smo došli do pola reke, ja i jedan drugar smo odustali, nismo imali više snage, jer smo u vodi gurali tu skelu do druge obale. Petar se vratio sa fotografom Slobodanom, koji sve vreme drži opremu vrednu 10-12 hiljada evra u rukama, jer ako se prevrne, kakva izložba, kakve priče, moramo da skupljamo 12.000 evra za opremu. Petar shvati gde je greška, okrene skelu i uzme skelu rukama
i bukvalno nije ni 2 minuta mu nije trebalo, on nije koristio onaj, nije to se ni veslo, nego štap kojim se pobadate o tlo ibra da biste gurali, nego bukvalno rukama se doveze skelu do druge obale. Napravili, a fotografije nam je trebalo napravimo 45 minuta i snimak. Dobro, nije baš, ali... Pa koliko? Sat i po vremena. Sat i po vremena. Onda isto vraćanje skelom, onda kreće izrada fotografija. Tu dolazimo sad do drugog problema, to je pitanje makete koja je sjajna. Međutim, ulazimo u cajtnot. 15. augusta je otvaranje izložbe, a maketa nije gotova. A maketa je onako, to je kružan, naravno, izložba i kad idete i gledate fotografije, fali, ja i Petar koji znamo, nama fali maketa. I taj dan kad smo otvorili izložbu, ljudi su bili oduševljeni fotografijama. Tako je. A Petar sve vreme nervozan, došli mu familija, došla mu Ivana, roditelji, brat, snaja. Ja presrećan. Znam da nešto fali, ali dobro, doći će maketa za 2-3 dana, ali Petar sve vreme nervozan. Međutim, 2 dana kasnije stiže i maketa i to je sad postavljeno. Da, to sad izgleda... Maketa je stvarno kruna te centralni deo izložbe, jer izložbe. maketa Magliča nije maketa Magliča kako on danas izgleda, nego maketa kako bi on trebalo da izgleda, to je kako će, nadamo se, i izgledati. Da. Tako da ljudi, naravno moram da spomenu Marka Kraljevića, koji je pravio maketu, autor makete, stvarno je odradio savršen posao, bukvalno kako smo mi zamislili, tako je on odradio tu maketu. Ljudi se pitaju od čega je ona pravljena, da li je stvarno od kamena, jer je neverovatno koliko je realna. To je u stvari neka vrsta stiropa. Da, to je vrsta stiropa. Velika je 2,20 puta 1,50 m, stvarno je jednostavno upotpunila taj prostor. Mi smo par sati stajali, gledali smo ljude, ja mislim da niko ko je došao na izložbu da nije izvadio fotoaparat da slika maketu. Stvarno su svi bili oduševljeni, pogotovo što je maketa kao ovde gde je ovaj sto, a na TV-u iznad ide snimak iz drona kako Maglič danas izgleda. Tako da ljudi jednostavno u fokusu imaju i jednu i drugu stvar, kako to danas izgleda, kako može da izgleda za možda par godina. Kako može, kako će izgledati, kako će izgledati za par godina. Tako da je stvarno izložba ostvarila svoj cilj, a to je da je skrenula pažnju ljudi na Maglič. Na još jednu tvrđavu koju treba obnoviti. Namerno, i to je odlična stvar, namerno je rađena izložba u Golubačkoj tvrđavi koja je obnovljena, koja je fantastična turistička destinacija, koju posjeti nekoliko desetina ljudi, nekoliko desetina hiljada ljudi mesečno. Tako je. Koja će da u stvari pokaže, ta izložba će pokaže u Golubcu koji je ovako obnovljen, sledeći na redu je Maglič. Pa mi nadamo se za par godina ćemo da postavimo, neko drugi će da dođe kod nas, momci, da li mi možemo, ne kod nas, nego u Maglički obnovljeni zamek i da postoji pitanje da li mogu ja da postavim izložbu, na primjer, obnovimo Koznik, koji je tvrđava kneza Lazara iz Podnokopaonika u Aleksandrovačkoj opštini. Ne smemo da zaboravimo našeg prijatelja Predraga Jokića, koji nam je isto mnogo pomogao u izradi ove izložbe. On je odradio dizajn tih kartica koje stoje iznad slika, gde piše šta se nalazi tačno na slici i kako bi to moglo da se obnovi. 2 panoa, jedan na srpskom, jedan na engleskom o istoriji Magličkog zamka koje je napravio, stvarno nam je... Da, dizajnerski odlično. Stvarno, u fullu, što bi se rekao. I takođe zahvalili bismo se Iskri Maksimović, direktorki Golubačke tvrđave, i Željki Milenković, glavnom arheologu, koje su nas stvarno podržale u ovoj inicijativi i dale su nam svu moguću pomoć koju je trebalo jednostavno da dobijemo. To je bilo 15 dana pre izložbe. Željka zove mene na telefon i pita, će biti nešto od te izložbe? Malo onako da te podstakne, da te isprovocira, kao kako neće bude izložbe, naravno da će da bude. Jedina stvar, na šta nismo odgovorili, to je kada si pitao za otvaranje izložbe. To je jedna, da kažemo, specifičan je, ali sa loše strane. Ne zbog toga, nego zbog cele ove situacije sa koronavirusom, jednostavno nije bilo dozvoljeno da bude veliko i svečano otvaranje, već je to moralo bukvalno u krugu porodice. To u stvari nije ni bilo otvaranje, nego ljudi samo... Nije bilo otvaranja, nego jednostavno došlo je nas, par naših najbližih. Namestili smo se da svi budemo u istom trenutku tu i dođemo, ali to svečano otvaranje koje smo mi zamislili, koje je stvarno trebalo da bude svečano, ipak nismo uspeli zbog cele ove situacije, ali nismo hteli da odlažemo to za sledeću godinu, jer ipak smatramo da treba što pre krenuti u realizaciju ovog projekta, tako da je to svečano otvaranje
Šta kažemo? Dalje priče, da nastavite niz pa će biti otvaranje. Naravno, već smo dobili ponude iz raznih gradova u Srbiji da kada budemo završili s izložbom u Golubcu da je premestimo u ostale muzeje. Jer naravno neće cela Srbija doći u Golubac da vidi. Naravno, pa da, to jeste cilj. Šta imamo? Pirot, Aleksandrovac, možda Novi Pazar. Voleli bismo naravno i u Kraljevu da imamo, to bi nam bilo onako nešto najdraže. Šta najviše volimo kad nam neko dođe i kaže vas dvojica momci niste iz Kraljeva, a borite se za taj Maglič. Pa onda mi dođemo i kažemo da, ali Maglič nije samo Kraljevo, Maglič je pitanje cele zemlje. Znači, ljudi trebaju da podrže jedne i druge i nebitno je ko je odakle, da svi se borimo za jedan isti cilj, jedan isti... Ali samo Manasije, što kaže Petar, pripada Despotovcu i nikome drugo. Dobro, Manasije je specifičan zbog. Manasije, eto, i ona je dobar primjer dobre obnove i oni su obnovili su prethodnih 10 godina, su odradili dobar deo Kula, počeli su i onaj spoljni zid, to je manji, kako se zove to? Podzid se zove. Njega su počeli da obnavljaju i sada je ostalo se završi još 2 kule na samoj Manasiji i trpezarija velika. Dakle, u ovoj zemlji ipak se po pitanju očuvanja našeg kulturnog nasleđa radi, ali mi mislimo da bi moglo da bude još, ne mnogo, ali moglo bi da bude mnogo bolje. Naravno, sve se postavlja, dva su problema, pitanje inicijative i pitanje sredstava. I to je to. Finansije su svuda najveći problem. Ja mislim da čak ne bi se složio s tom, ja mislim da finansije nisu najveći problem. Para uvijek ima, inicijativa je ta koja je problem. Svaka čast da vam momci na inicijativi. Ako imaš nekog da nam sredi, kad bude krenuo Maglič da se obnavlja, da nam sredi nekoliko miliona evra, to bi bilo odlično. Da li imate neke ličnosti, tvrđave ili manastire koji su vama lično, osim Magliča, bliski, koje onako volite? Meni je naravno to Manasija, pošto sam iz tog kraja, tako da, lokal patriota, tako da uvek čak malo više forsiram i na stranici, ljudi to ni ne znaju vjerojatno zbog čega, ali često pišem o tome kako je Manasija naš najlepši manastir. Da, i pa se neki ljudi baš i ne slažu sa tim. Ja mu dođem, kažem, to ti je subjektivan osjećaj, jeste prelep manastir, pogotovo ta tvrđava, ali ne možemo, svako ima nešto što, kao malo pre što sam rekao, za Dečane, sam rekao po mom mišljenju naš najmonumentalniji manastir. Pa možda. To tako, pa možda, da, Manasija je ipak isto. Što se mene tiče, ovo kad kažeš, meni je sad, ja sam krenuo ka jugu, dakle Maglič, pa Koznik mi je što se tiče tvrđava. On je isto fascinantna tvrđava bio, ali od njega ima mnogo manje sačuvano nego što se Magliča tiče, a od manastira i crkava, kao mali sam na putu za to isto more o kojem smo govorili malo pre, uvek išao prvo u Arilje kod mojih sestara Jovane, Dunje i Maše, i u Arilju imaš najznačajniju zadužbinu, ja mislim jedino dokazano da je njegova zadužbina kralja Dragutina. Za Dragutina se vezuje manastir Rača i Tresije ovde na Kosmaju, ali nema, koliko ja znam, nema tačan istorijski podatak da jeste. A u Arilju kralja Milutina, stariji brat kralja Milutina, i u samom manastiru, to je u samoj crkvi, to više nije manastir, to je sad samo crkva, nalazi se predivna freska na kojoj su naslikani Milutin Dragutin i Katalina Dragutinova supruga, gde se u stvari vidi taj period kada su dva brata bila u dobrim odnosima od 1382. do 1282. do 1299. godine i Milutinovog venčanja sa Simonidom, i gde je predstavljeno u stvari Dragutin kao ktitor, ali Milutin kao kralj, iako obojice imaju praktično istu odeždu na sebi. Znači, momci sljedeći planovi su dalje obnove tvrđava i ceo nit da nastavite da pohranite nešto zaista dobro u našoj zemlji. Pa pazi, mi ako nadležne institucije na našu inicijativu odgovore pozitivno, a ja sam ubeđen da će odgovoriti, jer ovo je korisno za Kraljevo, ali i za Srbiju i za ceo srpski narod, onda će naši životi biti posvećeni tome narednih 5-10, možda i ceo život bude posvećen Magliču, kad bude Maglič obnovljen, tako da pitanje je da li ćemo mi nakon toga moći nečim drugim da se bavimo, ali verujemo da ćemo svojim primjerom postaknuti nekog drugog studenta istorije, koji će doći i reći, aha, ako je mogao Maglič, zašto ne bi mogao Koznik? Ako je mogao Maglič, zašto ne može Mileševac? Pomozi mi još neku tvrđavu sad. Ima ih... Kupinik. Da, Kupinik. To je
ajde, ne možda kažemo prestonica, ali stolno mesto srpskih despota u Ugarskoj. Danas je selo Kupinovo, a kad pitate po čemu znate selo Kupinovo, ljudi znaju po Mikiju iz Velikog brata Zadruge i Parova, a ne znaju da je tu srpska srednjevekovna tvrđava i srpsko prestolno mesto Kupinik. Nadam se da ćete uspjeti da promijenite ove neke stvari i da uspijete u svojoj nameri. Želim bih da vas pitam nekih par pitanja koje pitam sve moje goste. Samo napred. YouTube kanal koji pratiš? Ponekad pogledam onaj podcast Inkubator iz Zagreba koji se bavi borbama i fudbalom i tako dalje. Ne gledam, ja mislim, nijedan domaći. Kulinarske emisije na YouTube-u, to je ono što mene opušta, što ja volim da gledam. Što se tiče ovoga što mi radimo, više se trudim da se obrazujem kroz knjige, kroz literaturu, ne toliko kroz medije, iako sam, da kažem, to jest mi, neko ko se trudi da kroz te neke elektronske medije obrazuje ljude, ja se ipak onako, što se tiče toga, malo staromodni, pa se trudim da to kroz pisanu reč tražim. Knjiga koju si najviše puta pročitao ili film koji si najviše puta odgledao? Film koji sam najviše puta odgledao je Lepa sela, lepo gore. U srednjoj školi sam imao CD sa tim filmom i pamtim da sam 1 ili 2 nedelje za redom dolazio kući i gledao film od početka do kraja. Prve nedelje sam ga gledao od početka do kraja svaki dan. Znači, možda misliš kad 5 dana gledaš jedan te isti film. I sad ću reći zašto je to. To je film u rangu Kuma i sad ću da kažem zašto. A sledeće nedelje sam gledao najomiljenije scene. Svaki dan dođem i gledam najomiljene scene. Naravno, svima je verovatno najomiljenija scena kad Nikola Kojo ide i peva Al noćas ako sluša nek čuje bol. Ja imam neke druge omiljene scene. Zašto je veliki film? Zato što u svaki put kad gledaš taj film vidiš nešto novo. Kao i u Kumu kad gledaš prvi i drugi deo filma, ti svaki put otkriješ nešto novo. Zato sam ga gledao toliko puta i dan dana. Sad više, kad je na TV-u, da li ga prva puštili tako redovno, ne mogu da ga odgledam jer je ono, što sam stariji, shvatam koliko je to težak film i opet i njegova veličina u čemu je, kada su ga objavili u Srbiji, Dragojevića i cijelu ekipu i Bjelogrlića i Pejakovića su napadali da je to antisrpski film. Kada je taj film pušten u zemljama regiona, oni su ga napadali, sve su ih napadali da je to prosrpski film. A to je stvari jedan antiratni film. Sjajan film i ono, treba ga, kao što treba uvesti naš jedan kolega, Aleksandar Stanisavljević, ima običaj da pušta deci film Marš na Drinu svake godine. Ja mislim da treba puštati i Marš na Drinu i Lepa sela, lepo gore, ta dva filma deci, da li na časovima istorije, kulture ili kako god, ali da ga obavezno odgledaju. Da, treba koristiti časove istorije za te stvari. Ja naravno to svojim đacima često puštam različite emisije kako bi se upoznali i sa nekom drugom stranom. A što se tiče pitanja film koji sam... Knjigu, ti reci knjigu, ajde knjigu. Ja sam rekao film, ti reci knjigu. Pa ja nisam neki ljubitelj književnosti. Sram te bilo. Ja, nažalost je to tako, nemam dovoljno koncentracije za čitanje knjiga. To je druga stvar ako nemaš dovoljno koncentracije. Po više stotina strana. Šta sam najviše čitao u prethodnom periodu, to je naravno o Magliću, sve i svašta po više puta da bismo to odradili sve kako treba. A što se tiče filma, meni je to Titanic. Ja sam romantik, da, romantičan čovjek, pošto je on 97. godine izašao, osvojio koliko, 11 Oscara, ja sam tad bio mali dečak kome su taj film pustili. Meni se to toliko svidelo da sam ga ja isto gledao po više puta. Evo i dan danas kad vidim na TV-u ja gledam Titanic, tako da naravno pričam o tome šta sam najviše puta gledao. Neko je moj omiljeni film ili... Film, da. Čekaj, moramo da kažemo za neku knjigu, čoveče, moramo da preporučimo. Istoričarska knjiga. Ja sam čitao, odlična je knjiga. To je u stvari ruski Sherlock Holmes, a Kunjin je pisao knjige. Erast Petrović Fandorin, preporuka. Dakle, to je, krimići su u pitanju, ima ih 10 ili 12, ali sjajna knjiga. To bi preporučio. Mislim da je sad izašao i 13. deo, pa treba da... Ne, ali
neverovatna knjiga, neverovatno zanimljivo, na primjer, aj sad kad pričamo o krimićima, Agata Kristi je tu neko ko se spominje, ja sam čitao par njenih knjiga i mene nikad nije oduševljavalo to zato što iz njenih romana ne možeš da zaključiš sam da dođeš, da ti da barem malu naznaku ko je počinio zločin. A kod Akunjina on ti uvek na tako jedan suptilan način otkrije i ti sve vreme, naravno, zavedete, ti misliš jedan drugi i onda kada dođe taj trenutak da se otkrije ko je zločinaš, samo se udariš po čelu. Svaki put kad čitaš tu knjigu i kažeš, Bože, kako ovo nisam vidio. Eto, to je, dobro je, preporučili smo knjigu. Dobro. Kako se relaksiraš? Pazi, relaksirao sam se tako što sam igrao fudbal i ovo što si spomenuo malo pre fakultet, igrao sam za filozofski sam igrao odbojku, a za filološki sam igrao fudbal. I onda sam tu postao u jednom trenutku onaj lik na fudbalu koje ja nisam volao da gledam, ja sam postao takav, previše prgav, previše svadljiv, na ivici incidenata i onda par puta su izbili neki incidenti i onda sam par godina malo smanjio igranje tog fudbala. Ponavljam, postao sam čovjek koji ne želim da budem. Koji ne želim da budem. I onda sam smanjio te fudbale i počeo sam da igram isključivo sa ljudima koje znam. I tu ne mogu da se posvađam, da opsujem, da budem grub i tako dalje, ali sigurno se sa prijateljem neću pobiti. I sad sam opet malo krenuo da igram fudbal i to je ono što me relaksira. Ova priča koju radimo ja i Petar me uopšte ne relaksira i dosta je onako ne mogu da nosi puno odgovornosti. Petar je takav da on hoće da bude sve, da mora da bude pedantno, da bude savršeno. Ja sam nekako malo umetnik, ja najviše volim da napišem objavu i onda me Petar tu me pohvali, ali za ove ostale stvari me kudi. I onda vratio sam se malo fudbalu, jer fudbal onako dosta opušta. I naravno provodim vreme sa svojom ćerkom. To me onako opušta isto. Kuvanje, to sam već spomenuo kad gledam kulinarske. Volim da kuvaj gledati. Da, volim da kuva gledam Titanic. Ne, to je stvarno kuvanje jedna veoma opuštajuća stvar, pogotovo, kažem, pošto sad na internetu postoji mnogo materijala za različite kuhinje sveta, tako da to često isprobavam razne recepte. I naravno fudbal. Mislim, fudbalom sam se i bavio u svojim mlađim danima i malo ozbiljnije, sada ne. Sada, evo, to smo mi, ti drugari koji sada igramo. Tako da, eto, sport uopšte i basket i uopšte bitno je da budemo i aktivni. Pozdrav za naše drugare koji nas ne zovu na basket. Znači ko su, prepoznaće se. Koji je neki tvoj omiljeni moto ili izrek koji imaš? Pa nemam moto, ali skoro sam imao razgovor sa jednom devojkom i najbitnije je da se trudiš. Sad ću ispadam ko oni motivatori što skupe 400-500 ljudi u prostoriji i naplate im pare i onda im pričaju tu jednu te istu priču i svi ljudi klimaju ovako glavom. Onda odu kući i sebi zapišu u svesku od sutra ću ovako i naravno od sutra u koliko slučajeva ne dođe do promjene, ali samo je bitno da se čovjek, onim čime se bavi, bitno je da se trudiš. Nije bitno da li ćeš da uspeš u tome što radiš, bitno je da daš sve od sebe. Jer onda kada dođeš i sutradan kažeš, ok, nisam uspeo, ali nećeš se kajati. Nećeš se kajati, da sam to možda jače odradio, da sam to možda bolje, da sam više vremena ili da nisam uludo trošio svoje vreme. Ne, daš sve od sebe, pa ako pobediš na fudbalu, pobedio si, ako izgubiš, pružiš ruku protivniku, bitno je da si do poslednje sekunde napadao protivnika i pokušavao da izjednačiš ili da pobediš. Ja moto nemam. Izvini što te prekinem. Zašto se mi nerviramo kad gledamo neke, na primjer, prethodnih godina kad su gledali Partizan ili kad gledamo našu fudbalsku reprezentaciju ili tako dalje? Zbog čega se ljudi nerviraju? Zato što ne vidiš onu želju, onu borbu. Dajte ljudi, bre, odradite to. Zašto se uvek najviše, u fudbal se uvek najviše razočaramo zato što je fudbal omiljeni sport, iako je nama u Srbiji košarka omiljena ili fudbal je generalno popularan sport. Zašto se mi iznerviramo u reprezentaciju? Zato što ne vidimo onu borbu, žar do posljednjeg trenutka. Koliko puta vaterpolisti sad kad izgube, niko se ne naljuti na njih, niko se ne naljuti na košarkaša, što smo 10 godina imali onake... Bili smo bez neuspeha mnogo. Bez uspeha. Bez uspeha, bili smo bez uspeha. A na fudbalere se svaki put naljutimo zato što se razočaramo se o njih. Pogotovo kad vidimo šta rade po Evropi, osvajaju Lige šampiona, Lige Evrope, titule u svojim zemljama. A onda kod nas se dogodi šta se dogodi. Izgubimo od
Švajcarske 2-1. Da, Prekinuo sam te, izvini. Da, moto nemam u svakom slučaju. Volim da kuvam. Da, volim da kuvam. Moto Tražim inspiraciju i motivaciju u okruženju svom, tako da eto, to je nešto što me motiviše. Nemam tu neku rečenicu koja jednostavno me... Kulinarski moto ne soliti previše. Ne soliti previše, da. Lako može da se... Lako može da se dosoli, ali nikad ne može da se odsoli. Odsoli, to je to. To je moj moto. Da. Od danas. Koju misiju želiš da ostvariš svojim radom? Pa to mislim da smo o tome dosta pričali. Misija je da, govorimo sad konkretno o Magliču, misija je da obnovimo jednu tvrđavu i da jednog dana, sad je ovo malo egoistično i narcisoidno, ali da jednog dana neko dođe i kaže ova dva momka i njihove lepše polovine i njihovi saradnici su ti koji su najzaslužniji što je obnovljena tvrđava Maglič, a u nekom generalnom planu neki viši cilj je da se napravi jedna srećna, mnogobrojna porodica, da budemo okruženi dobrim ljudima, da ljudima oko mene koji su dobri, ali nisu možda srećni u životu, pomognu na bilo koji način da tu sreću dostignu i to je to. Slažem se sa Bogdanom i samo što bih još dodao, to je i što se tiče ovih naših društvenih mreža preko kojih želimo eto da edukujemo, da kažem da edukujemo ljude kao da smo mi sad dostigli neki vrhunac u toj svojoj struci. Naravno da nismo i mi se na taj način usavršavamo. Mnogo novih stvari naučimo. Naravno, mi svaku objavu kad pišemo mi uvek imamo neku literaturu koju nađemo, koju do tada nismo pročitali. Tako da i mi sebe usavršavamo, a i na taj način ljudima koji nas prate jednostavno omogućavamo da pročitaju nešto kvalitetno što se tiče eto te istorije srednjeg veka. Momci, hvala vam puno na gostovanju. Želim da ostvarite svoje želje, zamisli i da Maglič bude samo početak onoga što će se dešavati dalje, a da vi budete jedni od inicijatora i da se pojavi još mnogo inicijatora kao što ste vi. Hvala puno na lepim željama. Hvala tebi što si nas ugostio i da imaš veliku gledanost. Da imaš veliku gledanost svog podcasta. I kvalitetnu, naravno. Sada je kako treba. Dragi gledalci, hvala vama na pažnji i želim vam da do sledećeg gledanja postanete heroji svojih priča. Doviđenja.